Chonkuruki uria wari MC wa ward ya Kithinto Ribitirikia noritie Amiru kuibanga kutharia meya jaria bathithirie kithuranone kithiru kiri uringi bwa kura cia ungavana kethira koti itibaigirwa kiao na kugita igambari buria berigirite itirikia ugite Miru nitonyete nthaone nene na kwina bata ya kumirita kiria ibweje ni atarite kinya Amiru na kubera mbere ya batara uria ugatwika ngavana wao ne babo mumurike bubwega nikenda batikairire nyumene mukiri wa mithika ni akurikithia cio MCO Karayo wandi ya Kithiti gania Kithinto Ribitirikia na rombete Amiru kuithwaniria boya kithuranone twitite na kwiritara kuwa intakenera barikaiteneka 2027 tuthwanie ni mumero wakaya wakia kakaichuna mukouko ngwa kana katino ukachuna ukailela mwankane ndi kipindi gikathira mwankane ndi miaka ndi twitite miaka 3 kaunti Meru ithinene turi na 2027 kwena makandidate maingi muno tuigwa yakiweta ya kwenda kura kwena makandidate maingi muno yala yaituretie kwena kina munya ndaigire munya kirumana ntugo ingi akirumanga mithika uthari antu muntu acha sera na batikureka kuruma ungi uthari kwena kawiro wengo umwe kurura antu thino na kwena mithika lentore kangwenda kwira antu imberete kwa analyze nya development record ya antu babonthe na muriere yo kuma baria yumbi miana mithika na ari muyumbi development record ya Kegebe South munyana ari mujumbi achoka ngavana na yangi yonthe na bochoka ba na record ya muno bonthe beta ministry ya agriculture ibare minister munyai kuma mithika ukuma okaile la ministry ya agriculture Kenya scorecard ya Ruto thai ministry ya agriculture ni rari na bona performance kinya kithantu ibakwa demand of fertilizer ke mithika income ya very well issue ya fertilizer ya ari mathabu ya tali ya kuthukia mithika kenda gitikia ke CS wa agriculture kirutwa Meru na ndathikire mithika nyantu kwengenda igwa kinya katimu kala kathuka kia fertilizer kala kai kotini kala mithika ikirie kotini kala kathuka kia fertilizer kala ikirie kotini kasainite agreement na munyai governor so nuo tiere mikoro ni etumirwa no ntwitari ikienda mithika etumirwa kuruta ngoimbe kenda bathukia thietwa kuringana nwe Amiru ibabati kwa ilioritingwe bwa ukabere bwa tongeria bonthe barabati umiritie kurombete kio gavana Meru na kuringa kura baikite akiri cia wamwe antu babonthe ilele ni development records cho ilele ni munya ilele ni mithika ilele ni kante kona mwekuru ni manto mona 2027 ikure ne na ginya kethra ikuo antu baetegeria turia thina buturite shauri yenu babu buingware no bubu akiona no tubategeria antu batura mambene na ndina mwekuru akania nena akania MC baba ingi nonto abete thina uti performance wondi necho nonto mama na abere thina na ari akutania gwebura executive baritana iria ngwe na assembly so ndenda gwa thina Meru tutethie aki akonoka koti Meru tweberia we 2027 indwero mbare yakwa akonoka kotini kenda thina ithire no me aketha tonethia ntwethingia no ntwethingia I'm sure perform bwega aturutire ngwe me aketha kweginya 2027 wa Meru tuibange na tumena tatu tari chiethia buru munjanja ni woni birinkirete kawira burure ni ukalulu nonto awa ito loiri akiromba kura ekoro ito mbenja wa kinyosi akalinga tulinda yani anto bona mwekoro isimpo bamucheria kura pa mbera ikambawa na riu mataro yawe kire Amiru anto bagendo tathuka bubwega my friend ibarinkere lentore kura bamucheki ndabi utuma mbuo kato etanirie inya na bura kwa kari ria to atonyerekere the new constitution dispensation and devolution tawere ekundi kare waitiania ekundi kachoka kare wanimenti no tweteta twena ngavana wa imenti kare ito tweteta twena ngavana otiania wende ruani ndwami onto de muntu kwathikira ndirenda gwa mwankane ndi kundire oturumie ni empe nio empe bu onto ngoboria ri kabu tiendo chiara kana kaeyebwe kainia bendera embe na unya tuikumiria bau tuwanza ke tumutanoje nwa akona gite so ndiwe kundi kire wembe na gikundi thai this time round kero moi mithika
arwamirite embe. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.